Hello guys, welcome back to our channel. It's me Luna vaiphei, one of the crew member of Zanlai-Huilhi. Here jing banga tu masanga tu short film tidam short video it hovin na release tawin chi film thona in mun lo mun he nan thil dang dang pan hum la zo si ho chunga chu kipa thu sang ta kain sei na he still le viewers and nan subscriber ho zong ngai lu na zala ni ve piwa comment like and share on ibol pi zalu vin no ho chunga kipa thu kain sei na he toy abana he no hon viewers ho chule subscriber chuting mi pio nangai lu na ne ve sana zalun kipa vin ke on remember ho ka tha no movin zain abana din til iti se jam mi ve nom dom hilole min ave nom a he nom thil uma jong le ga tho thei bol thei uma jong le comment in hum sei lan la to video pa hina sting crew member a he mi ko mi som ka hiven a he zo zaya zo min tin a he zo zai lo jong na diwen na ai wan he no mu khat umai le comment in save lan ke hon question ung do vilan na personal info and nan nang chu class dat na yang holai nang mam ama chu koi holai ko na tabang ho chu hindo na kyong answer pe mitin chuting le phanung che tin ikhan toy machal diu toy ke hon Zanlai-Huilhi remember hon Zanlai-Huilhi talk show bol di kat kiwin komena in ga se lan itina gelu na talk show Zanlai-Huilhi mo talk show ga sending sting le koi chu ko wa farm koi chu ipido lo ding tabang ho suggestion ung pe wen lan hello la ga he 17 maban chan ne nom pijing lan always keep supporting guys and that's all for today and thanks.